Tarabasa Sport Association na Hinpen League Football Championship opening chengpon. Bamon pi asong mahangkit hekar ni katalon ni hang ni rep arlong chuhu anim amai kang nipon. Tarabasa Sport Association na Hinpen League Football Championship opening chengpon. Inquiry Sir Kep Jakhong achi club hulo ni constituency ke parlo Tarabasa Sport Association na Hinpen atir pipon si kechengsi Red Roxy Tarabasa Inter Club Men Football Championship pen pacheton dunsi third let langkung ronghang championship trophy lapen third heng piterang pi runners up trophy match chengpon lo. Opening match pathupon lage thongnok be versus obekimi lason sipu thongnok be tum 4 goal penche pahay pon lo. Aluhiaman pen kachitong dun lagi 18 number Haraghat MLA Dorsing Ronghang lapen Achor Sabina Tiron P Loni Center Town Chairman Moja Singh Ronghang VDC Dhoni Ronghang lapen Social Worker Enjoy Kiling lapen Tarabasa Logbok Rongpi Asor Sarmon Rongpi lapen Arisang Hua tum pen chetong dun si Ingsamjin pen Mai Pachunpon Koloni pen nang kiloberta Drubobe News Tech Report Pay News. Ladang acara na bangke hangkoka lapen rongkut kana warung salawar rongkut ingdeng kon si lo so alik khela non dak lagi ang bangsa set ingdeng Red Roxy alot choro Bamon pi asong mahangkit hekar ni katalon ni hang ni rep arlong chuhu anim amai kang nipon. Jakhong po ni phai inquiry Sir Kep Lakha inquiry si Borjan constituency ke parlo Kuligaw adovan along ingdeng koi chok bamon pi asong mahangkit hekar ni katalon ajai mek deng ponlo labang sualong arong tin bamon pi atum sitaminang chetong dun kiching si karlitang bangphu bangphi bamon pi atum phanchiki mo ponlo lapendet mai ing ni ponlo mai chari lapen aluhi pachini pon sodar singnar aluhi nang chetong dun ake hai sonok sing teron asram bamon po asong ake hai Joyram Teron Central Committee President ake hai Ken Singh Kiling Central Committee Secretary ake hai Sarchom Teron bamon kethe asram bamon po Babu Ingti GB Kuligaw Kiri Ingti SGB Kuligaw Mondol Hanse Office Central Committee Secretary Peterson Togbi Vice President Alhi Pachini Pondera Phi Apar Hatuka Adovan Klim Samaratum Arnam Alun Sitame Parju Ponlo Lapen Mesen Pen Mai Pachun Ponlo Dilai pelan kiloberta Hemari Bay News Tech Report Pay News. kardom aprangsi media bitung temhatu nili ningkang sam kardom pajero sipini dilitum da Kuligaw hawarong la ni hang ni rep arlong chu anim bamon pesong kiseng pon ningkan koy arta kechok labang so ajo ni silitum pini don Faru Troxira Doan hum Faru Troxira Troxikep arachi tongpon lo lapen ke kado gawi litum la anamuluk pen bang hajar pira bang Faru pira inutu tongpon litum ini mutamuti bang Faru Trok ne arachi tongpon lo asini tum gachi tongpon nangko kalayan lo ningkan suri hinira ningkan ke thoman ningkan silitum da Kuligaw hawar long si sengpon lo si pinis tami ningkan ko arta chok si puthon litum la lang milito Dengaw labang songbong adowan cingrum pen silitum bamon pitu an la mahang thek ni talon pon lo nasi nilitum anikan wang tami talon pon bom pon lo bangke sinitum la pining anikan si cengpon rong lo tami kitam tangan litum tami pinan tangka poisa yo ini diklaim kitam sik sagyo ni talon pedalo si nitum arlong chuanim adhorom an so se kachingri kachingdon lapen kardom pen gadi pendang lok ning si kitu thek man si nitum labang so asong tami seng pon lo si labang so adhorom amahang tathrek tami talon pon alang tum media tum kan tami ni juro lo yani tum lada tum problema lo na chitong ke poda ni tum asami ni juro lo la sinili tum sitame lada pini lada ami tinggi pa dokon bamun po am hangke thek talon pon along ke nili tum chirap chitu pensi bangso program same ni tum tek pon lo lapen nili tum hanas same alang di kacan pen mate alang di dadak nili tum along homosti alang di sojorong har same alang di nili tum aphan nang rap lo lapen ladak nili tum along adhorom along pen same Central Committee pen alang di tum same nili tum hanasare tani tipon no kasi bangso meeting bangso pamun am hang ithek kita lon pon
amai meeting long nili tum bamun tum det ta chirung lo kasi nili tum sidami un eten si kado kabe nadak arleng ithi tum pen DM sar tum pen kado kabe chirap chitu pen si bang so program sa nili tum kedeng kono chirap chitu pen si bang so mai meeting sa nili tum ke pachun kono Pini kisung keterasan kecitong nang doma. abi nili tum ke klem as dami klem misem no arna majakong arna hirjumi pen nili tum pini ladak program sa meeting kono kop lo lake nili tum majakong kali arna majakong nang kikiten si pini nili tum ladak bang Faruk po muni sa nili tum ladak chitong kono lo lake nili tum majakong kali arnam si jakong nang kikiten lo lapen kado kabe ladak nili tum chirap chitu pen secretary president na tum pen chirap chitu pen si bang so program sa meeting konsini tum pini bang so mai pachun kono ni tum joki jo khang pe si bang so a meeting sami bang so mai tami nili tum kedeng konong lo pen ngarong tik lo ning charong o lo bang so mai nili tum kedeng konong ko bang ke kitam tangan ning kan ke nili tum sami bidi sore ka bi pen na join ni ka chirap chitu pen ke thek he join ni pen si nili tum bang so a meeting mate bang so apa mu na hang ke nili tum deng konong le dia lo non ke nili tum along ning ka chi thinai alang li sar sujurong phar sar sami alang li ni chirap mi chitu tum pen sini ni tumbang so mai meeting sa mini tum konong lo na pena hina hin pen sitami ni tumphat nirap tum lo kato kami tani tumphat nirap chitu lo ni tum throm sitami chirap chitu konong lo na si chirap chitu ben si bang so meeting bang so bamun na hang patek konong lo ni tum pa achu konong lo party konong lo oh sila ang ken lo kado